ki khubor ka Batesi TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusau Hading gijing boot din juga kasih hers asal nama District Council halo ki bill bladap ban pass daga council. Ke executive committee hapok gijing lam chief executive member ba penyak sing sim mentaka sengi ka pundur trik unai lur dari banyak kendo yulat ke jela Uchandra Shekhar H Vijayashankar daga bekentu man aino gijing manager. Yu ba penyak lasanan lang du ba pencingan NCM udah deputy chief executive member ke executive member bekentop ya ke kong Magdalene Saukme uba Alvin Saukme, uba Karne Soshang, uba Fantin Jela Kadong. Hagen gejing le banyak kendo yulat ke jela ki MDC ke HADC kelekran laki nyot liki bil ki baga council kelada ban pas hagen di arsnam ki belalet no ban padang kini gidan ad liki bil bukong san beken thop ya ke Khasi Hills District Administration of Elaka Amendment arajar pholai bat ke baar part ke di Khasi Hills Social Custom of Lineage Amendment Bill arajar pholai. Habikran berkilat batai ke buar daripada ada penyak kendo yulat ke jelau ubat penyak sing sim ulai thu bulat ke jelau ulai ke jingkular basyan ye kat tu kini bil on I know ke jing menjur ka Khasi Hills District Council mentang sini liwan itu ya ulat ke jelau ya kaba yo ban so ye kat tu kimat pengurusan berkumpulan kamha ku council ya kaba yo ban kata kalong yang kami yok berwan ketun harikat itu DCM BM sebab duit yang kami pensno ya governor atau biding kini ki jing sateng kini ki nyong kini ki beres di bang lagat ban benjur yang di pas dah kayin kepada program yang time council nadu mention dia nak pedang kini ki nyong kini artli ki bel ki bakong sanha kata ketika Khasi Hills satu Mas District Administration of Elaka Amendment Bill araja apply. Dekani ka bill benta ko apoy hayang raj maban but la pisno deulat ba kani kalong kepada kam adu kata but nakaliang governor la suku hayang ka bill makani ka bill kadai habe kadai syapang kajing input ball lane kajing itu dakaan ya ka jintri kam jong kiseng samla hapok kisnong bat kiseng kentai lani kiseng lokuni hapok kisnong balo shkata ka jingdan jong kiseng kentai kiseng lokuni le kiseng samla hakini ki hakisnong ka jintri kam ka shulong be tang kat kun ki practice ki baju ja balo shkata ni kam pat shimla dan da ka bor jong ka an ban itu ya kata dan nakaliang ka jumi la pusno bat nakaliang honorable governor la shai bha ka ide ni but nakaliang honorable governor la aiktin bakani kalong badam but ba sa le no khamploi pendam yakani kabaar pan na pedeng kinyo tuli kini ki bills ki badam ha kadi ka Khasi Hills at Mas District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Bill aja apply kani ka bill tu rayo ban yathu ya honorable governor bala sunat ha habi di ban tip khamha shapang ka jinglong jipan jokariti distro juni khamtam kongki Khasi bangidan ya ketika kekur kacak juni de hadu benta la bendong kat kum research ki bobon la bendong ba kum balai hajar tam tadi ki kaki kur ki jak Khasi la dan ha ketika jak tadi jogi henry hadu kat benta kada ki ong ki kursi ki kur maulong ne kur saukmi ne ki lindo ne ki nongrum ne kino hadu menta 4 shimla dan dagaji itu dakaan dan mata kadang ngiswo bakani ka bill du khalong padangkam kani di ka amendment apo kani ka Khasi Social Custom of Lineage Act kani ka Principal Act arja nyo kani but mentang wan ra kani ka bill amendment bill arja apply ya ka ba ban yo ban itu lani ban register no kerpang yikikor cak Khasi jogi paro kenang baka jing trekam hakikor kan long renti namar benta ki ai Khasi tribe certificate nakaliang council kumno ginla ban pensisha let's say ban yo jingshai nekirang bakul manu hadu benta ki bela khamrang ba ki kam baik baki di kirang bakul henry ling ba kani ka bel dan ngila yo ban tulong an
government they undan de dang way urang bakul bela itu dak akul bat lapin scam nak yang kita district council te kini de kindiak ki bang asu pasat ya ki jingdon kam ju ki art ki bil but ya ki bil ngan sapentip kamtam ka ba don kam ru kani ka khasians atumas regulation and administration of land rules arja apply nila yo e land act how arja arway menta ya kani ka land rules don kam bandang penjana susu ya ki kendon rekam hapo jo kani ka act kenang berkipat ba kasi ki jongi ki badan ki kendau ki siap lada kalong kanong rem ki rikenti ki jongki ki kendau shimet ki kendau kor ki kendau rai ne ki kendau dubai day jong pai ba ni jong no la ban register yaki kat kom ki rules ki ai ki baladan hapo jong ka ai ka bangila yo ba ki rules ka bangin sayo ka jing menjursion ka regulation and administration of land amendment bills kindiak ka jing la arajal al-Qusam. Dengan dan ru yakni ka Khasi Hills atau Mas District Fishery Amendment Bill arja al-Ulai. Dia ni dan ru yakni ka Khasi Trading by Non-Tribal Amendment Rules arja al-Ulai. But ni dan ru yakni ka Khasi Hills atau Mas District Nomination and Election of the Lingdo Menteri Lingdo Raj and Sodashnong Administration of Soyong Lingdo Ship Bill arja al-Ulai. Kini ngesoba kidiki pada kamha borok nyong tuli henry nakaliang juni la kham penso banjur ya ka office jong honorable governor ban yele katpala ban pendap syaki ar lai indi abide ba kidiki bil ba sam di badan jinge dei phak man kasni haga jinge trekam se ka long brio kam haga jadi kasi nakaliang juni ni la yo jingshai la don data records kaju long hi ka practice bahadin balade pass yaki bills na po district council kalai limbakan district council affairs department jongka Sokar Jila de hakas district council affairs department de ki hab ban penkre ban forward sha shani sharaj pawan ban yo jing menjur de henrai nadu bawan ka Sokar MDA ni mau how arja khatra kelashnar ya kawai ke export committee kani ka export committee ka bantang supay ya kani ka bill ka lapas debat habide ba kata nakaliang ka DCA kan forward kum bakalong de kenang badadan kanu ki let's say la banong ki jing bakala baduna barit baria kani ki minor error mistakes de let's say ki comma ki full stop kini kita la berkedo harta de kum tahe nakaliang ka DCA na ni ka export committee henry ka babun hi ka dei ka bill ka bala kun kre nakaliang juni bala yo jing menjur be kumba ka dei banlong de kamdan ra ka jing penslam na honorable governor so comment bang yo governor batmai ba shimkhia ba bat basutho ha habide ba kam jok ka de kidan si ki kam ki ba ngimla ban ong ba penslam na DCA department normal kidan ki por ki bangi hab ban penbet kidan ki shiti ki ba ki hab ban ondala poi DCA na DCA si kidan ka jingya penbet ki bills ba ka law department ka Sokar Jila sidan katu kani ka jingya tingko hangentai nanti ki jing kwa jing pensyai ya kata ki hab di ban hak yang seni tele si hak ni ka jing ya nanti ka ba la poi sha DCA na DCA sha ka law na ka law department wan yang council hanta ka shu dile kindat henry banong ban penslam na kaliang Sokar dan ban penslam na kaliang governor kam dan kata ka long kup ni long ba ni la budin nadu bangi pas ni budin ya kan ni online ni la budin kidan ki jing ya penbai hang ni hang pai ka ba nakaliang DCA kelap hak law department nakalo lap hak yang DCA ban ya penbaik ban ni ru ki babun ki jingduna hata ni la de penbaik ban ni lap hak dia de hak kata ka jing ya lenti kumta le sika simpual kat tu kan ni henrai ya ka jing 1 point jong ka bill napo DCA department share governance house kam simpore ki bills baru nyo tu ni kila don hang ni minta kat kum ka jing ya kran ka jongi kalong ba new honorable governor snap ha but shimkhya bha ya kan ka kam tam hakabidi ka district council uda sotna ka ban tip ba ka district council
kelala bentau kat ni teliki ai de kena do kipor kiba kamen shua bat hadu kan ni ka samoi trekam gedungi khamtam ha kan ni ka samoi trekam gedungi setla benong nila create history kiba pondo ki bills de ha kan ni ki samoi trekam gedungi kiba ngila ben shna na kam ta jing tai jong pai ba na kaliang honorable governor la penslo hani ba katu kan ni teliki bills kiba nila penslo ba kham kan ti bang yo betulun na kikam na kaliang duki kin ana ka sen amploi